محتاج آسان یوت انسان نیک آسی ممکن ہفتس من یہ 3 لٹ یہ فاتح اس پران یہ فاتح صاحب اخ عظیم چیز آسان انتظارس یم اس یتن یت لری قبرستانس من دفان انتظارس وشان سن وارث آ یتن یا یت کن یتن تہ دفان سن وارث کیا کرن اس نسبت کیازِ شیعہ سنی روایت یم چھنہ مران یم چھ زندہ یم چھ یوان پتہ وشان یمن پنن گھر وژن اگر یم خوشحال اس یم چھ خوشحالی سان واپس گژھان اگر یم مغموم اس غمگین اس یم دعا کران خدایا اللهم لا تمتهم خدا جس کالس نزدیک نہ دنیا مزن جس کالس یمن ہدایت کر میت سانہ خاطر دعا کر یم چھ محتاج آسان رواتر مزن کیازِ نماز کنی اشارہ کرنا آگے کہ شب جمعہ یقیناً رواتر مزن شب جمعہ من دیوان البتہ رواتر من یوت انسان نیک آسی ممکن ہفتس من 3 لٹ یہ میت گھر ہفتس من 1 لٹ رتس من 1 لٹ وریس من 1 لٹ یوت انسان صحیح آسی از لحاظ اعمال تیوت چھ اذن یوان گس وش پنن بٲژ دے نظر کیا چھ کران لذا یہ میت چھ منتظر آسان کیازِ یم چھ یوان یم چھ صدا دِوان یا اہلا اے سانیو گھر بٲژو یا بلدا میانیو گوبرو حتی یا امی یا ابا میانہِ مالہِ یا یم زندہ آسان ندا دِوان یا اقربا میانہِ رشتہٕ دارو تعالیٰ ارحموا علینا تعالیٰ رحم کٔرِو اَسہِ پٮ۪ٹھ یم میت چھ اللہ دپان رحم کٔرِو اَسہِ پٮ۪ٹھ أسۍ حظ چھُ آمُت أکِس زندانس منٛز ہٮ۪نہٕ زندانس منٛز ہٮ۪نہٕ علا غربتنا سانہِ غریٖبی غریٖب یعنی تنہا غریٖب یعنی بےکس غریٖب یعنی بے سہارٕ أسۍ حظ چھِ بے سہارٕ أسۍ حظ چھِ غریٖب تعالیٰ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو رحم کینٛہہ دیٖتو کینٛہہ سوٗزتو یم میت چھِ آلو او رغیٖفن ولو اکھ ژوٚٹ او رغیٖفن ولو ژوٚٹ او بِکسرتن ولو اکھ ژۄچہِ کھنٛڈ مگر دیٖتو توجہ کٔرۍزیو میانیو عزیٖزو پتہٕ حالانکہ یہ رواج چھِ مفصل وقتٕچ گُنجٲیِش چھنہٕ أتھۍ رواجس منٛز ونان تُہۍ تہِ ؤدِو کما نحن نبکی یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ ودان تُہۍ تہِ ؤدِو مےٚ ونان تۄہہِ ونان تُہۍ تہِ ؤدِو مگر تمہِ ساتہٕ واتن آیو نہٕ سُہ ودنُک تۄہہِ کٕہۭنۍ تہِ فٲیدٕ امہِ برونٛہہ زِ تُہۍ گٔژھِو سٲنۍ پٲٹھۍ محتاج دِیِو کیازِ انسان چھِ محتاج رواتن منٛز چھِ